Zdravi ekipa. Pozdravit ćete Antu na Zagrebu. Aha, Dobro, okej. ja sam razgovarao s njim kad smo se vozili. Obavezno ga pozdravite da nismo. Gdje mi to komotno obavimo u 2 dana. Mi to radimo za 6 sati i 10 minuta. Ajde, provjeri i idemo jer imamo 2 sata do tamo. Evo, podijelit ću to da je neki lik tak hrko u toj sobi da sam spava ravno 2 sata. Možda. Davio se čovjek čitavu večer. Doslovno se davio. Nisi to nikad čuo u životu. Sad trebamo pešačiti 28 kg. Trip.
Nemoj me snimat, čovjek. Mi znamo lovačke priče i ribičke priče, ovo su planinarske priče, te još nismo čuli, ali evo sad imamo. Evo Evo nešto nešto bio novo. dom, isto po nekom...
Hvala. Starije. Baš si lep. Bok. Ko ima jabuku? Bok.
Di si? A ovi su ti dobrice. Imaš čičke u glavi. Češ mi dati da ti ih skinem? Da ti skinem čičke. Ću ti skinu čičke. Evo imaš jednu medvjedicu, imaš na Mliništima, prošli ste pored Mliništa. Druga ti je na Radlovcu. Dobro. Vidjeli ste Radlovac. Ono u dolini, da. Ono u dolini. Da. Tam su nam ove izletili. Čekaj da se sjetim. Previše ih ima. Ne, pa znam. A ne, dvojica starčika, Dobro. preko 70 godina. Dobro. I hodaju od Zavižana do Sim, ali ne nose ti ruksak, nego ti vuku Reći se. ne, ima ti ona kolica, znaš, s jednim kotačem. Ono ko za plac.
Da, i to ti vuku, imaju ti uprtače i to ti vuku. I došli su jebote ono, ozgora, ovaj jedan krvav, rasturen do jaja. Ja gledam i ne vjerujem, znaš ono. Pitam ja, otkud ste vi, dečki, Dečki. iz Zagreba. A čekaj, otkud vi hodate? Veli od Zavižana. I rekao, po čitavoj stazi, pa kako ste prošli sve one balvane, kamenje i ta stranja? Pa ništa, preko balvana jedan drugom smo ta kolica, ali to su kolica. Ja ne mogu do tamo. Ajmo. Bilo mi je drago sudjelovati u ovom, to je više neću nikad nasjesti na Jevena. provokacije. Bravo, Bravo Spaja. Joca, za prvi put svaka čast. Ajde, Daj se dojmovi, brišem. dojmovi. Gotovo, to je to. Velebit je za mene je svršena priča. Krećemo se. Dojmovi! Ajde, dojmovi. Evo dojmovi. Dakle, dojmovi su da ne mogu štaput. Da, grozno je. Đel, leđa, đale. Grozno.